90.5 FM. Sunjuchaikipi, como tú lo querías. Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Rimarininchi. Tarcisio Quispe ancha uyarinaiki Quechua Siminchikpe programa regional. Chayaykamu wasikiman llaqtaykiman. Tukuy willakuykunawan rimanakuykunawan. Pusaq paliyuqta sapapunchaw. Uscachacuzo, Radio Jaribento 106.5 FM Sunjuchaikipi. Rimarininchi. Amasu amalula magelia matarlaqtapa awqankichkan awqillaygun paraykuno alliya kuyakuyninchi yanapanakuninchu kuyinchimanta kama qawanakuninchi imapipas kuska rurayninchi yakachun sapapunchaw amiya qhawayllachuq qhawanakusunchu awqichalay pani challay chaynaqa chaqayriku awqillaypan llaykaqa revista semanal Rimarininchi chaykamuñariku wasillaykiman llaqtallaykimanqa Radio Jaribento 106.5 FM nisqan wayra wasintakan chaynata redes sociales plataformas digitales nisqan takama aviso kachkanriki junionakuy kachkanriki jamoq viernes esta semana kachkanqa viernes 23 de febrero chayperiki junionakuy kachkanqa llapa teniente gobernador nisqankunawan kay auditores de la municipalidad distrital Vinchu Sucupi chaymani hamuchkanqaku su prefecto provincial chaynata prefecto regional hamuchkanqariki awqichalay panichalay chaypitaq entregachkanqaku credencialkunatapas chaynallata chaypitaq chaykunata capacitacionkunata chaskinkichik chaypitaq riki junakuykunkichik en plan de trabajo nisqankunatapas chaynatariku awqillaykuna pallaykuna kay comunicado kay propietarios concesionarios de lote de terreno de casco urbano del centro poblado Paccha centro poblado Paccha perico awqillaykuna pallaykuna yachaqkuna qamkuna riki punkuchaykichikta pichaykullankichik sapa kama punkuykichikta ukuta hawata hasta chimpa nijkama riki awqillaykuna pallaykuna kay iskay chunka iskayniyuq febrero punchawtas hamuchkanqa riki hatun visita mayqinraq piraq chay visitanchik pero chay visita chaskiykunapaq riki chuyaychata limpiychata riki sueykachikasunchik chaysi riki kay pichakunapaq kachkanqa riki hasta 18 de febrero hasta sábado 18 de febrero chay mantañataq riki lunes punchawta ñataq paqarininti riki qhawaykunqaku wasin punkun imana pichakuqtañataq siriki multaykullachkanqaku 150 nuevos soles nisqanwan. Perike kay programa del chikpe wow kichalay pan ichalay kay yunka perike kay parain nishampe chajerike a tesorero tawa kuna palikuna del comité de gestión de Cuna Más tesorero del comité de gestión Cuna Más pairike julieta japiko y kuman kasjas Hanchis Waranjata, Baujillaicona, Pallaicona, Hanchis Waranjata, Chaynatariquenin, tercer despacho de Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delito de corrupción de funcionarios de Ayacucho, fiscal adjunto provincial Yuri Félix Pawara, Pairique investiga y Gulachcar, Jainas Pairique, ña, Mañachcan, ñarique, Mañachcan, ña, Pusa, Huata, Uchco, Asipe, Tía Kunampa.
Kaitaita Alfonso Ávila Ceras, Paisiriki Kanman Casca, tesorero del Comité de Gestión de Cunamás, Eric Jorge Japicuigo Kachkanrique, por la tenga Paitariki Wapucheta Muniscanco por delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad peculado doloso y apropiación para sí de una forma agravada en agravio del programa nacional Cunamás Nichaina Tiki Kachkanchay título Wakuchalay Pan Nichayaina Misterina Ichapericao Chanaja Kaiwerchatarike Gakaya Uchquasiptiachita Monachkango Haiparoyan Koriki Chahulije Suakus Han Tariko Wakuchalay Pan Nichalay Ericao en Cascacay Alfonso Ávila Ceras Paecheña Tarike Nichkanta inhabilitación por 365 días en Jucuatarik inhabilitas acá y Tarik multatapas pagananta jaricao 1.000 soles de reparación civil 1.000 soles cheleta ya pan julieta un cotiga chingón jaricao cheleta juicio oral a Nistukunan riki wa filegona palegona ten hachakairi que tukuikusai napin imanime sentencia y kuyan koreke Comité de Gestión de Santa Rosa de Pichari Paipa Maquinte Carjarique 18.000 soles, 18.439 soles. Chaitarique, Programa Nacional Cunamás Japichir Jarique Imapa, Achka Obracona Roachinampa Jaricao, Kaitawakta Roachin, Kenis Paricao, Otajrique Mana Obrato Rachispaja, asistencia social Nishampa Roachina en Carjarique, Kai Valle Río Apurimac Nis Mantar Yene Nishampa Rico Bray Laupaj. Aricay Jajaikapera Pasacorja, una iguata con amanta, una sentencia con Yoxemuch, como oficial Pan y Chale, Ima Watapera, Kai Pasacularja, septiembre 2017, Nisha, Watapera, Cheneta Rikenin, Ari, Suktawaranja, Hanchispacha, Quinzachunca, Pusajnio, con Jorgita Mnik Hapido y Gosja, Nispatagrikiao, en España 5.533, Notarique, destinado como en casja reequipamiento local, Nishan local, Charor, Jaricao, seguramente computadora, papel, Magonat, Faltanin Tarique, Garanti para un casca en Asparique, Chay, Julietaga, Mana, utilizando Chicata Ponipas, Yana Paco y P, Jaricao, hasta banca oficinampa, igual que Puchun Peña Tagrique, Kikim, Pajarique, Hapico y Kungman, Casja, Bauji, Yaikuna, Pan y Chayaikuna. Marimas Villaco y Bauquichalay, Pan y Chalay, y una cadena Villaco y Manta por Espajarique y la región York Norte Lauman, acá y Sapipo o Selva Central, claro, Norte Lauman, Selva Central, a Chayman y la Respanchi, Chayman Dariki Chayman, juzgado Poder Judicial de Familia, Chay Ucumanta Pacha, Chay Perrico Bauquillacuna, Panyaicuna, ni Corunco. Kay uña warmataja ñuqanchikña waqaychaykusunchik nispa arichay uña warmas kasqa pusaq watachayuqlla payta riki maman maja rullanman kasqa hinaspa riki kañaykunman kasqa chajariki nichkan aychachampas rupasqas kachkan ayaja tawamanta huknin partin wawqillaykuna pallaykuna tawaman kantata partiqa huknin partin riki awna tenga chayna machusuriki rupasqa kachkan riki aw wawqillaykuna pallaykuna chay siriki chay warmata aparunku limaman chay cañas jalao, rupas jalao, chay pilas jalauta riki Lima Piña seguramente Instituto Nacional de Inen Ninchu chay manriki chay pi imapaj hasta van riki chay pi chay aycha chayanta riki aycha kamunampa riki auche aycha jarachanta ni soncho aychanta churika aycha jarachanta aycha kamunampa chay kañakuiwan riki seguramente kachkan riki serapa riki o manalimpa riki oficial pani chay chayata riki nin are chayata waukichams kas riki au waukichams kas chunko tachayo paitaps igual han dictado en medidas protección nisjantaroa y cuyanco cucheley pancheley chayata nin riki manas maman gilgachisgachu kay seguro integral salud nisjan pipas manas cancho ni denenimpas imam amana lira chay mama ni deneninta gorgosgacho mana dene capten riki mana cancho ni sisning o sisfun pas cancho chay padrón ni mana cancho padrón o más taño cancho rexin chigricao
mana chay clasificación socioeconómica en cancho y mana chay captenja mana cancho ni seguro integridad de salud o auxilia pancha yaikona pero hasta wan harike warma kasjan reiko kasjan institución rico warma kuna wahaycha yanapaq chayninta kama rico auxilia pallaykuna yanapay kullachkanku nas penchkanku amaña masta maman wahachinampa sufrichinampa mejor hechuykusunchik nas panchik ñujanchikña atendisunchik nisparike nina con manco kasja. Hay noticias internacionales en Islamariya y Kurusinchi, Guacuchalay, Pan, Nichalay, Chaypitari, Kinivanchik, Ari, Kai Chile, La Omanta, Kai Huillacu, y Ari, Jainimpa, Pasa Punchao, Periquitaita, a Sebastián Piñera, ex presidente chileno, Huaño, Cuyán, Mancasja, helicóptero, Huichicopting, Ari, Pairi, que Jorge Zapa, Sebastián Piñera, Ari, que pasa allá, pero para entregar, Ari, que Boris Mampa, que cargó, Taricao. Por ejemplo, Piñera, incluso Ninco, que Piñera, Inca con Amanta, Miraj, Menis, Parigao, Inca con Miraj, Nenrique, Cachilao, Pitaquiarorja, en las papayas que Julio, que Zapa, Cacuyan, helicóptero privado en Cacuyan, helicóptero privado en Chacahuichi, Cusjarico, Aguchele, Panchele, Natempai, Huaño, Cuyán, Mancasca, Chendak, compañías Nincunañata, Kiris, Jariki, Tari, Curullar, Jaco, Chemique, Paitariki, Abianco, Pajuaipaj, Ñaricao, Huaño, Cuyán, Naterique, Chepelo, Belacoite, Abiayanco, Chayperique, Rimaren, actual presidente de Chile, Gabriel Boric, Chenetari, expresidenta chilena, Michelle Bachelet, Chenetari, Eduardo Frei, Paicunarique, último homenaje en Isjanta, Aurora y Cuyanco, Caitaita, Sebastián Piñera, Pajrico, Acuchalay, Pamichalay, no tengo que chaina, Ancha Cuya Cuiwan que Abia y Cuyanco Caitaita Sebastián Piñera Tallapa Chayanco Riqueao, presidente de la República Mantajayacus, que incluso Rique Pai Lotocher, Jarique Liu Chile Yachtata, punta presidente en Ching Megre Exagero Yawan, Chignis, Parico Auquichalay, Pan y Chalay Ricao, Chenetarique Congreso, igual Yapachan Autoridad igual Rique último homenaje en Isjanta. Hoy Cuyanco, Auquichalay, Panchalay, incluso Nichkanrique, Gajayacay Congreso, antiguo Congreso, Ocuperar, Serique, último homenaje tapas, Aurora y Cuyanman, Cucasja, Chayata, viudan Rique Mama Cecilia Morel, Chayata, Churin Cunapas, Chaypita Rique, Compañanman, Cucasja, claro, como Ayuconaje, Descanchina, Rique, punta, Chapericao, Say Cuyanman, Cucasja, Tia Cuyanman, Cucasja, y Nasperique, Chaynababe, Compañargaco, y Chayeta Rique, Chay condolencias, Nishan, Yaki Cuininta, Apay Cojo, Cuya Cuininta, Apay Cojo. Chanchicuna Panchanchicuna Rique siempre happy Cuyasco Rique Chay sentido pésame Nisjanta Huykunan Copa Chayna Rique Pasacuyan Huac Chile Lao Pero Chalay Pani Chalay Chay ex jefe de estado Rique Huaño Collarja Chayna Rique Nenca 2010 Huatapipas Kay Sachaco y Carja Huac Chile Lao Ancha Pachacoyo Carupten Chaypipas Kay Piñera Rique Yana Pacuyan Mancas Jarique Ninco Rique Chicarique con Anja Marimaricona Cachcan Paimanta Kay Tamroar Huac Tamroar Namik Chayna Huaño Cotenga Pitaps Maitaps Abian Chipicao Anki Manari Runa Daps Alin Runam Car Janis Pacunar Jaricao pero ya la Carique Sebastián Piñera Alin Runa Car Alin Gobierno Car Janis Cancota Americao pero manam acto de corrupción es cantar que ahora en Chile la opera pero me sugiere que ya pasa gobierno en Chile puro corrupto más remari ko Acuchalay Pancheleca revista semana rimari nishan programa de Chipe que digamos que Zapa Patachay Tucupay Punchaupe o sea fin de semana en Santiago. Helicóptero mandari que Rima del Rancho, helicóptero pericuche cular Cacaita, Sebastián Piñera en su anicular, pero que Canan Jariki que avioneta Nishaña, que avioneta Nishaña, el Cuauchele, Pan y Chile, Wichi, Culián Mancas, Hawak, Estados Unidos, la Florida, Nishan, Laupe, en Atensi Chay, Perique, Maima Wichi Cuscaja, hasta en carretera, Manicao.
seguramente avioneta que fallar jaña hina tiene que mejor ama imapsas chaco y canam paja manani aeropuerto pues cerca en cancho mejor carretera piña tiara chison chinispan se carretera mantian mancas cache autopista niscama autopista gari que hatong ning ni que manani caibia los libertadores en Navacaño chacho jewe chorik autopista con ajare que caila mo waklao mangari narika iskai carril kimsa carril tawa carril hasta chunca hasta más cama para que chale pan ni chalay anatin sinin koriki che avionetapes ilang mango kas kamana hatong avion jutu wichigong hasta avioneta o aeronave nishalan rike che avionetapes ilang mango kas ha pitch haruna kona che tariki piloto rike falla chikang avionetan chik tiasa motor me mana funcionando nispa haya con mancas chay mi shooting reporte aeropuerto maniki che reporte taro kulang mancas ha che avioneta tiaro nas pari tiaro tilan che avioneta ri que europai ta haya koi con ikiris hari ko wakona luptilanko kim sari ki luptilanko kiris ha iskaya ta ri que waño kulang mancas ha wow que chalai pan ni chalai Kaimanta más tarima ripinchik chajari que niskanche aeronave niskan seri que pawarin man kasja altuman chay aeropuerto hoyo niskan laupi y chay mantaña tajari que pawaspan que kay Naples niskan laupi ñari kitari kuyang mankarja y chay pichay aeropuerto o torre de control aeropuerto Naples niskan ki chaskisja chay sasa chakuy pitari kuyas kota chay perikinin iskaning motor merike mana sumaktaña cho funciona kulachkan nis perikini garia chascal de carro con aps mana motor ganin funciona tengarik sayagon merigao imasa chakuya karja kay penichkan ariki kainas último rimarinin kan mankas chay torre de control Naples niskan man hayakuspan Kainatari que rimarirja perdí ambos motores emergencia nis pasó que chay panchale haya kulas chay torre de control ta imaninantas kay hicho asiminchikpi kay ningri iskaining motor me manaña funciona kulang ñacho auxilio emergencia yana pallawaychik nis parike haya kulang mankas kachayna llata grike manara hatiay kuchkaspan nir mankas hakainan pachata realicé un aterrizaje de emergencia nisparique rigninan rike arika y napin kay karkuna purinampin tiaro yani nispas último tajaya kuyang mankasja evanterike che avioneta rike che motor ning Europa kuita haya kuykor chay rike iskay wañu kuyarja cheneta rike publica karam kay Administración Federal de Aviación nisjan chay cuenta X nisjan piconanka chay famoso Twitter o pajarito azul con angariki X nemusote griko au chalay pani chalaya Administración de Aviación Federal de Ariquilla kay kamo kay avioneta wichi con nis pachay avionetas kasgariki modelo Challenger serie 600 pichja pasajero tarika apan mancarja nas parece que carretera mantiarorja más o menos 3:15 de la tarde 3:15 de la tarde chay hora tariki chay tiarollasja kachkani kay aeropuerto pe chay aeroportorio nisqan pachay willakoynin pasayta inglés pikapin mana churaygolanchik cha inglés pim kachka mana España rima ichapichu chay no kay waqtachan churaygolanchik chayna wawqichalay pan ni chalay pasa korullan wak Estados Unidos lao perike wak Florida suyupi chayna tarikinin manaraq seriki chay pi autodakuna rixi kulachkankuraqchu pikuna wañukuq kasqanta nitaq pikuna chaypi illaq kasqanta pariki chayraqchiki wichakunku riki wichaykuptin ñarika imataq sutin pitaq paykuna nis pariki solamente testigukuna riki hawanku chay carretera cercanpi yachaqkuna o carruwan puriqkuna riki aeropuerto ankay aeroplano riki tiamuyta hallakuy con chay iskali motor ninguna hosnerisja nis parike willakullanko hosnichkaqmi tiaykamurqa suti challa
nispa chaynta tiaruptinqa astawan kikin nishutariki husni rilarqa nispatariki rima rillanku riku awqichalay panichalay. Periki Kaiwata Tukuypa Jamuchcaña elecciones generales acá Estados Unidos Laupi con Anguatarik acá con Jaco Muso presidente Taña Guatamán Gareco presidentiña Tía y Culachcan Estados Unidos pegar Zapatawa Guatam Aclanco presidenteta que Perú suyo primero se Zapa Pichja Guataricao y menos alcaldinchico una Zapatawa Guatalla Tía y con Canchaena Estados Unidos Tawa Guatalla Riquiña Kunan Guatamán Tawa Guatamán Yariki complico y Culachcan Gay presidente Yui Biden Niscampa Tía y Culachcan Chay Seriki Cachcaña elecciones primarias Chay Seriki Taita ex presidente Donald Trump Rikiche elecciones primarias niscaminan kikin partido ocupericao gana y Culachcan Waukichale Panchale achka departamentos nisranconape o estado ningún wakpeja mana departamento ningún gana jemeri departamento ni chica pero diferencia que Perú suyo o que Estados Unidos suyo o Zapa estado miliki totalmente autónomo independiente cao aunque Estados Unidos pejuy una cosa que ñuganchi baña también totalmente dependiente de que gobierno central manda de alguna mientras Estados Unidos peja totalmente descentralizado de que incluso policía anguna para cao chaime que su alguna pas estado man yukter unas paga mananya hapichi kuñacho de cao estado piñon kachkanchi estado pe denuncia kanan chay pe hapi kachanango paga nis chayna baguna que a veces chay su alguna mana alguien chay delincuente una pues hay con estado man y chayna yukti con que mientras que pero piña dame que aunque chay su ataja que haya kuchup hapi kachanko Huancayo me escaparon, chay pips hatikachanko, Lima me escaparon, chay pips hatikachanko, chay na me cao, hay que pero soy oveja, cao, chulalla, mientras que Estados Unidos Zapa estado independiente, que Zapa cámara, munas pa jorgo con goricao, China, China, estado Texas, Nichkan, chay estado ñata, se va a ofrecer una variegona independencia, Nishanta gestión, Nachkanmanko, anchas a chacoiconata, Jawaris, Hanko, Raiko, que Pani chalay, chay tariki kay Biden atipanaco y kachkan chay elecciones primarias nishampe, hatechninkuna o que hatechninkuna kachkan jukuarmi pasicao, atin chay warmis posiblemente riki hipachanta hatichkan mariki kay Donald Trump taricao, chay tariki kay taita Biden nishantaña tariki, inhabilitación nishanta maña y kulachkanko, Mañana Kulachkanko, Kaitaita, presidentita, chay presidente Kainin Manta, Uraykuchun, Bakaykuchun, Nisparite, denunciachkanko, kay legisladores republicanos, en Aspaniskanko, chay Kargunta, Dijachon, Manam, Kaitaita, Yuibiden, Alintacho, Umalen, Kay, Estados Unidos, Yachtanchikta, Manam, chay cargo o función presidencial nisqanta allintachu apachkan hasta banja junja koron se ancha machuchaña kasqanrayku imatapas ruachkaspansi hukururayman churakoron imatapas rimachkaspansi pantaron naspa hukunataña rimakuyta hallarin chayriki ña umachan fallan ñariki machuchaña nispariki nichkanku ari hallarininmanta punin chaynaj karqa chaytaqa rimarqanchik wawqillaykuna palaykuna elecciones elecciones 2020 en Israel pera harika chay penejansi kay taita bedenta churachkanko kay Donald Trump ta contranankupaqmi chay beden harimachkasas junkoros campaña de pera chay kuna torat chay sirkunan astawan yo kilaykuna palaykuna richkan inaspans imatay chay junkoronchu pantaron chinaspaja kutirikun richkas papas chayñata kayna hatun rimanakuna periman Inascaspan se pantaron cho jungacoron y me pasaron naspan se ya joco rima y man y ahí coro chay si yachinko man kay también más carang nis para disimular yo yachinko entonces chay era que caja cote con chay rima nang mangricao penina chay natari que hachanko chay menin coriki hasta yo evidencia chay ya hay que papas tanto papel de que churara ya cosca taita Donald Trump mana firma y munas hangona
chay tiaykuikus pajallay kukus hariki canto manta firmay tenas li entrega palos pa kay papel niki chignis parik mana películas capaz chay kunata marimaris garga kay tay beding manta bueno caso ricao pa llaqtariki Estados Unidos hariki potencia mundial pa interumpacha nana chico ricao siempre wakte unas hanko mahinari que matapas aparillan goriga kainata nichkan tari que según último informe fiscalía chay perica nichkan yumpaitanyam kunanga pantachkan chay pérdida de memoria nin goriga chay pantaten garigao okarimachkan chay nanda huktaña chay yumpaitanyam pantachkan nin inaspata chaywanja pinjaiman michurawachkanchik chayta sutini que comete irregularidades chaynata nichkan tari que chay Barack Obama presidente Captain Kang Mangasja vicepresidente tengari que man alintacho apachkan nichkan rikao chaynata ni visiblemente ofuscado ya 81 años pero kay Perú soy peja 81 años alguien y chay programa alguien grima programa alguien kumas apachala machuchanchikuna gariki imagina chay taita biden kakullan pasado uma chantaña perdich kan rikao imaginampia kakumpa seis que hayachkanku kay enmienda 25 nishanman según Constitución Estados Unidos nos parece nichkanko oraki sunchigña kay presidente kay ninguanta y natañam tukuchay con marik kay watallañam kao aunque pero febrero la pechkanchi kay haternen killa kuna pechique mana alin tapsiki papel kuna firma paros parike dejaro eman kachayta chikmana muna imachkanku chuchay imaya pasa kulachkan parikao chikuna mantari que más rimari que kulachkan karike jamo programan chikunape chakay nichkan takrika yo evidencia de apakuman kasja documentos oficiales de clasificados Casablanca 2017 Guatapipas chaykuna piskar jarika documento kuna tarike como vicepresidente Jataller chay documento kuna jepikos apakus wasinman igual Donald Trump repicos apagos cargo así manigao siempre China con una pasa comunicado cargo apag con una pipsao bien China que va a girar con una pelea con una que Estados Unidos mantarimari están kai pe maniskan tabi kai pe niskan a ver más tarde no chego pincheja políticamente niskanko es un hombre anciano bien intencionado con mala memoria que China tiene capacidad borrosa limitaciones significativas, limitada, mala y peor. Además indica que Biden no era capaz de recordar ni siquiera el año aproximado que su hijo Beu murió, manas de Chechorempa, Jaika Watapi, Wanyukus Hantaps, Yuyancho, Machuchaja, Yumpay, Machuchañacas, Hanray, Cochaisica, fiscal Jur, Chay investigar en Kachka en las papayri que Nichkan, fiscal Nichkan, Chay, Tawafilecon, Payego fiscal, Mañachkan, Nika. Kay cargo mantaya anchorichim ñanis paricao fiscal mañachkan chay tariki legisladores paykunapas mañachkan takrikao chayna tariki yuyachiptin konireke mana ñoqaqa haykapi churi wañukusqantapas yuyachiwanaykichikta munanichu nispansi piñakonraq yuyachiptinkupas wawqillaykuna pallaykuna kay chayna tariki rimarisqanman hina kaypi nisqanriki a ver kay piniskan tengo buenas intenciones ari ñoqapaqa allin munay chakuynimi kachkan ari machuchañama kayta hakani pero yachanim ima rurasqanchiktapas yachanim ima hayka rimasqaytapas ñoqam kani presidente ñoqam kay Estados Unidos apallichkani puntaman manan pipas maypas kaynata ruray waknata ruray niwanaykichikta munanichu nisparaqsi machuqa piña compas wawqichalay pani chayna chayna machuchakunarikao bueno chaylla piña kay yuybidinman tariki tukuparisonchik achka kuchkay mantarimako tukuykunaman tariki puknin parimakusqankuna kachkan resumen nisqan tariki ruray kunachkanchik kay willakuymanta illarisunchik kay Ecuador suyuman kay bisimuchallanchik manga chay Ecuador nisqaniki kay línea ecuatorial nisqan periki parikullan wawqichalay pamichalay chawpipi punirikao chaymantami kay uraylawman sur ninko rikao Sudamérica sur
hanaya manita norte ricao norte Norteamérica ricao aunque Ecuador Colombia Chile Venezuela que norte la opinión pero parte de Sudamérica ricao bueno China que según plano cartesiano ni estamos ricao no tenga imada pasa que Ecuador suyo peor que pan y chaley con corte constitucional internacional Corte Constitucional de Ecuador no hay que Tribunal Constitucional Corte Constitucional de Xotin Che Corte Constitucional se va a ocurrir con una paya con una che legaliza y con imata allin me con imata che un wañu y patambica kunata wañu y cachinapa che legalización de la eutanasia nishan wa ocurrir con una paya con una imanente che eutanasia harike ya nyoga ongone mananyam kausaita munanyacho onyoga machuchanyam kane onyoga manam sufrita munanicho masta mejor wanyurachiwai chiknya nispa pero manari que fácil cho wanyurachico iricao aunque claro jajata pawaikarin kuchakata pawaikan mayuma pawaicarin con catarike waskan watakoron wow chay suicidio nishanta roranco iricao pero kay chay harik pakan ya manam runa perikuskancho pero a veces imatak pasa con lingua o una pelea un joscona tarike hatalinko hospital con ape o tahuasipi parika o clínica con ape que chay que tuvo con un churapa con chay hatalinko rika hasta waño y vinsinan camarika o waño y vinsero tiña ya kai waño con gaña me pucha cocho con así man España jarjora morika o chay nan kai pero suyo pips mai pipa rich con pips na tenja paikuna jamana erike rispanko waska watakoita o tahaman pawaikoita o taha chakamanta mayuman o mayman pawaikoita atinkucho hospital tarikulas hankuraiko ena tiene que ninko kachumyache muerte asistida nishanikao muerte asistida imaninanta rike doctor rike wañurachiwaichi nya niptin wañuchinma chay pamputin chay eutanasia doctor wañuchinan rike según que ley maninaga chay tarike legaliza y con cuña con anca Ecuador pe chay eutanasia nishanta o que con chay corte constitucional nishan pedike iskun pianco iskun huera cochacona iskun tribuno cona o constitucionalista cona ricao chay iskun man tarike hanchis alinme nispani kulanco iskañadaxe manam ni kulanco iskaicha yarike mana amaya chay kuna kachoncho nispa defenderita apillancocho kantisña tarik neronko inatañari que wañurachi chonko wañu y munajkunataqa nispa rike chay aprobay kulanco chay tarike puntaman tan harichinman karqa kay activista Paola Roldán pay serike ina hospital pe kaspan claro husanpa yanapasqan ayllukunapa yanapasqan abogadopa yanapasqan ina hospital man tarike maña kulanman kasqa unay wataña manañam sufrita munalla niñachu kay hospital pe kay unquywanmi ancha nanaywan sufrichkani lliwñam wasaylawkuna qhipaylawkuna lliwñam nanapakuron kay llumpay puñusqaypi hasta lliwñam sarnayakuchkanipas chay nanakun chay doctorkuna chay hampikunata churawan inatimpas nanakunmi chay hampi churawasqan pasaron inatimpas nanakunmi inatin kaykunata manaña aguantaniñachu nispansi wawqillaykuna pallaykuna natarike juiciota kachaykunman kasqariki kay mama Paola Roldán kay estadopa contran pericao estado que mana permitincho leykuna riki mana permitincho riki derecho a la vida manam pipas maypas wanchinmanchu chaypas sutin asesinato rikao asesinato manam chayajkanmanchu nispa riki prueben riki teneke chay periki kasqa juicio wawqichalay panichalay na teneke chajaya unay mantaña kay Tribunal Constitucional allin niykuron estado tarik ganaron atenjari que paypa derecho riki manaña más sufrinanpaq wañurachikuy chaypa sutin riki eutanasia kay warmiqa mana riki llumpay payachapaschu joven llaraq sepas llaraq 42 años riki ali
causa que punchao lamperaj mericao, pero ichaga imawantaja chay esclerosis lateral lamiotrófica nishanwan chay que tulio nanaywan ya tulio chay nervios nanaywan tulio nervios nana con na tachatamicao chay un sufre con ari que haya changichiña unas pan heutipakuita jalarin chay esclerosis wanga tiene que chay ama nananampa inyección ya ari que inyectan con chay droga tarika droga chay morfina niskan chay wang ari que nananya puñu chay comunicao puñu chay sumsuya kachi je prima ipej ten sumsuya kachi ten chay pauka yari que chay manda chay pasaron en tenga nana con que no tenga que chay nana ko ita mananya aguantas pani que wañu chochungunya nis pare que maña kulang mangkas hari que chay juicio pewau que chay pani chay ten kunanga ari ni ko tinko ha seguramente kai puncha ukuna programa y kullachkan hakori que wañu kunan pagna hukarnin doctor que benutacho y matai choray kulang aps benang mang inatelki otacho desconectai con ako inatinchai kiklang man tawanyo ko ngatel desconectado tengo bastante sufren garikao alinyara ukon ko nakaptenka son con alinyara kaptenka señor ni ganjay con alinyara kaptenka causa con garak desconectado tengo basicao pero ichaja muchalay panchalay jay pero que doctor imaino pero rangap seguramente chay con amante chay willa ko que jepa punchao con apa más tari que muchkanja pero que hay parte que a bueno taita just pa maquillan pimpidancheja paella muwaño kuinatin chikuaño kuswan o causa kuinitempas causa kuswan o nasi kuinitempas ya tanto nasi kuchkan kuichalay panchalay yani con taita just pa maquillan pim causa kuinincheja vidancheja mis pare que rima ikan ricao según religión ricao cristiana católica evangélica maíz casta caspapas que es religión cristiana ocupericao China América manari kirimachkanchi cha religión musulmán Buda hindú o religión cononda chay con eso con cristiana chupa Cristo ta pues exento hay una parte de Cristo pues existente hay una parte niningo rico kuna perica en su cancha también que hay cristianidad niskan ojo perique tarikulanchi chay penikinin como ana que hay una alincho nispa quizás que hay panchanchi chay eutanasia niskan jalaica china ten karike jepa punchao kuna tarike lulla kuna wampas wañu china ko jalai kulang mango parikao ay maña ko ay me maña ko chkan eutanasia tanis papas maña imachkan mango pas mana chay unjuk para consentimiento guanchay con abscan maricao entonces un país cuidado para que cae ley con absual que con pan y chay con mari kai programa de chica revista semana mari ninchi chay kamuchkan wasi chay keman ya chay keman kai radio Jarivento 106.5 FM nis kantakam chay redes sociales plataformas digitales nis kantakama noticias internacionales nisqamanta avia kunanchikpaq wawqichalay pani chalay Egipto llaqtamanta chay Israel llaqtamanta chay Franja de Gaza palestinos nisqanmanta rimarillasunchik kay Egipto mike linda pikachkan kay Franja de Gaza nisqanwan chay palestinokuna puntamanta rimarikaypis Palestina llaqtata iskay marakiron huknin Franja de Gaza que más hanailao pero que kachkan o que panchalay yang que urailao chay lamar kucha patang lao pero Franja de Gaza raza filistea ningo chay mira bueno hatipas baja tu kuiperi hatipas wan chirikao bien no tenga que chay linda kachkan ka Egipto antupa hariki chay siriki kai Israel ejército nya asui kuchkan nya lindaman Egipto nación lindaman enatense Egipto nación nichkan kay wera kuchakuna gachayeramos paja ñoqanchik pallaqtanchik tapas o sea kay alpanchikta ninchilla alpanchiktapas qunqaytapas dinamitaytapas qallaykamuma o misilpas llukteramos pachay maramuman nispachaysi Egipto ña prepara kuchkanña ejércitunta lindaman mandananpaq chaynapi kay ejército israelí mana Egipto llaqtam yaykurunanpaq
mana chayllachu astawan qariki kay Franja de Gazapi kaqkunapas chay lindantari kay lawnin tuaklawnin tankuchqaraysipapas ayqikuchkanku kay Egipto suyuman y chaypas afectachkanta qariki kay Egipto llaqtata porque chayman riki lluqtishpaqa nichkanku yala lluqtiramuni waqmanta kaypi ariki mantiniwaychik imaynatapas nispa como refugiado chaymi nichkanku qunqayta chayna hamuruspaqa kaypi kidakurunqakupas hinaspaqa atrasakunqa mana llaqtanman chay kasaman kutiykuyta atinqakuchu yatiq mana allinchu chaymi allpanqa chayman kutiykunanku chaymi llaqtanqa kaypi qariki simplemente yachapakuyllachik yachapakunman ari chayta dejaswanmi yachapakunanta iskay kimsa wata hasta pichqa watapas pero chaymantaq kutiykunanmi pero imas pasakuchkan qunqaytapas riki chay Israel paqwayta qharyaramuspaqa manañapis kutiykunanta dejarunqañachu mana kutiykunan dejaruptinqa mana munay Egiptopiña lliki chay refugiadokuna yachapakullanqa tos chaynakuna kachkan riki wawqichalay panchalaynapi Egipto nichkanqa qaya acuerdo de Camp David nisqantas riki suspendikuyta munachkan chay acuerdo riki kan acuerdo de paz a Camp David nisqan acuerdo de paz chayqa riki vicinollam kanchik amañay peleasunchik nispa ninanmi rikao chay acuerdokuna Perupapi acuerdokuna kanchkanmi rikao achka sutiuqkuna rikao Ecuadorwan, Brasilwan, Boliviawan, Chilewan kachkan acuerdokuna nispa ninku riki kaymi linda kaymantam ama yaykumunkichu kaymantam ama yaykumusaqchu amataq riki peleasunchikchu rikao hawkalla kuskalla riki lindanchikta qhawarisunchu qamkuna chimpamanta ñuqaykukaylawmanta igualpaq rikao mana peleaspalla chay acuerdokuna riki kan y kay Perusuypipas kakun riki achka acuerdonkuna riki vecininchik llaqtakunawan y chayna riki may llaqtapas chayna acuerdoyuqkuna rikao acuerdo churaykun bueno kaymantan lindanchik chaymanta ama pasamankichu ama pasasaqchu hinata hawka kaykusunchik mana ni necesariopaschu lindanchikkuna cuidana bueno cuidaspa ya son políticas internos ya pesa pero kunanqa riki kay Egipto llaqtaman asuykuchkan chay Franja de Gaza chay norte lado centro lado riki lliwña bombardearon wasikunapas yapachansi riki destruisqaña kachkan más de 2 millones de gasenses wawqillaykuna pallaykuna yachanku achka 2 millones riki achka wawqillaykuna familiaykuna chaynas yachanku riki taksachalla cárcelu allpa wasipi rikao porque chaypi corralasqa kanku riki taksachalla allpapi riki chay corralaronku riki allpanta quitaruspa puro refugiado chaypi tiyallarqaku gasensikuna rikao mientras israelñataq mirachkan chaysi riki Franja de Gazata paqwayta tukupayta munachkanku hinaspañataq riki hanaylawnmañataq huknin Palestinamañataq kutiriykunqaku chaytapas qharyanqaku hinaspaqa riki lliw kay tierra prometida nisqanta dueñuyta munachkanku riki kay Israel llaqta rikao y hawanchik riki yachanchik wawqichalay panchalay de que kay Gazapiqa manaya wañuchkan chay Hamaskunallachu astawan warmakuna warmikuna tanto warmakuna ya pasa programapi rimarqanchikña tanto warmakuna tsunsu warmakuna wañuchisqa tarikulachkanku kay Franja de Gazapi y chayqa riki mana allinchu maynaña religioso kaspapas mana chayqa allinchu rikao o maynaña a ver ateizap kaspapas porque maypita chay derechos humanos kasqan wawqillaykuna pallaykuna kay Perú suyupukunakunapiqa derechos humanos huk iskay tuañullapipi siempre qaparichkanchik reclamachkanchik wawpiqa mana pipas reclamanchu riki wawqichalay pancha aunque reclamaqkuna kachkan riki medios periodísticos o países independientes nisqankuna rikao mana Estados Unidos hapipakuqkuna rikao paykunaqa siempre defendilachkanku rikao incluso ONU defendishkan porque chaypiqa kachkan genocidio nisqanmi kay Israel llaqta chiqnin riki sapinmanta pacha palestinokunata y chayna qamun históricamente riki Moisés manta pacha riki Moisés, Josué chaymanta pacha micha hallakaykamurqa riki porque Abraham, Isaac, Jacob paykunawanqa riki manam chayqa karqachu solamente paykunaqa forastero purikurqaku visita purikurqaku kuchun riki chay Medio Oriente nisqanpi rikao kay más riqsisqakuna riki como Israel chay purikurqa kuchun riki otaq riki Monte Hebrón chaynaman sutinchanku rikao hanayman urayman purikurqaku chaynallapi paykuna kawsarqaku mientras kay
desde Moisés yaykuykusqanmanta pachamiki chay llapa palestinukuna hatika chay wañuchi kakurqa riki, pero chayna kachkaspa siempre kay Israel llaqtariki qhariasqa karqa iskay kutita rikao puntata riki raykunapa tiempumpi rikao raykunapa tiempumpi karqa chaymanta kutiriykamurqaku chaymanta riki karqa hasta Jesús nasikunankama Israel llaqta existirqa anki kay napa Romapa gobernasqan, pero chaymantaqa riki Jesús wañukuptinmi qanchis watallanman riki qanchis chunka watanman qanchis watallanmanchu qanchis chunka watanman riki paqwayta riki destruirqaku kay Jerusalén llaqtata riki naspa llapa Israel llaqtata chinkachirqaku paqwaychata, entonces chay watamanta pacha mana existirqachu Israel llaqta, chaynata riki kay año 40 chay Segunda Guerra Mundial chay fechakunallapiña riki uno niykurun ya maymi kutinanman ya maymi punta Jesús patimpumpi Moisés patimpumpi tiyananman ya kutiykuchunku o David patimpumpi principalmente David, Salomón chay patimpumpi tiyananman ya kutiykuchunku nispa autorizaykurqa chayllamanta paqarimun, mientras chay puntakunataqa riki Poco llaqtayuqkuna chay piyakurqaku rika huk llaqtayuqkuna porque chunninmansi kasqa rika chunninmanlla munay riki piyakurqaku pipas maypas principalmente kay vecino llaqtamanta riqkuna rika rirankuta michispanku chunniq karqa ninkumi chunniq karqa waka tarpurqaku waka dueñuyarqaku chayna karqa rika chaymanta riki Israel kutiykuspaqa riki llaqtayaron machu llaqtata ruwaron con moderno rika kunanqa Israel sufrichkan kay guerrawan wawqichalay panchalay kay riki los imansutin Jaltis ninkuchu paykuna nichkanku riki kay Gasensi nisqanta yanapachkaniku Palestina nisqanta yanapachkaniku nispa riki chaywan riki kay lamar huchapipas guerra kakuchkan hasta avionkunatapas tiyachichkankus altunpawaqtaqa Israel banderayuqtaqa sutillachiki Israelman riki rin avión hinaspansi kay avión richkan Israelman nispas wichichichkanku avionkunatapas bukikunatapas bandera israelí principalmente estadounidense o Gran Bretaña europeo chayta kay Israelman asuykuy munaqtaqa destruichkanku suwawqichalay panchalay chay bukikunapas manaña ancha purinñachu riki kay Mar Rojo nisqantaqa manaña puriñachu wawqichalay panchalay kay chaynta Mar Mediterráneo nisqantapas manas ancha kay Israelman asuykunanta dejankuchu natinqa Israel sufrichkan Estados Unidospa ancha qullqi apachisqanwan riki chay guerrata ruwachkanku chaywan paganakuchkanku riki total economía nisqan chay tukuy fábrica tukuysi riki paralizasqachkan porque llapa runata riki hallaron ya reservistas hamuychik warmakuna ejército tiempo ikichipaqkuna llapa chaykichik nispa riki llapa estudiantes, trabajadores universitarios, técnicos, institutos técnicos chaypi estudiaqkuna o llapa empresapi trabajaqkunatas riki lliw hallaron ejército wawqillaykuna pallaykuna tenga chay llamkapakuykunas lliw paralizasqa kachkan mana chayllachu porque munarispa riki bombakunapas altuman wichichkan kaylawmantaraq waklawmantaraq chay hatis nisqankuna chaykuna riki misilkunata kachaychkanku dronkunata kachaychkanku manami Gasensikunaka riki apenas defendichakuchkanku riki chay ejército Israel nisqamanta munayta riki bombardeachkanku tukurchkanña riki kuchun allpakuna bombardeyta porque chay imapaq bombardeanku chay ukupis riki tuqukuna kakuchkan machayllañas kay Franja de Gaza nisqan kakusqa riki kaylawman waklawman chayta hapipaspanku bombardeachkanku rikaw imaynawa paykunataq bombardean nispañataq riki kasta masinkuna uklaw llaqtayuqkuna defendichkanku rikaw imatam kaytaq ruran musulman kastanchiktaqa nispanku chayta guerra riki mishmirichkan kay Irán kaykunawan chaynataq riki achka grupukuna riki kachkanku kay Israel chiqniykuna paykunawan hinalla guerra kakuchkan wawqichalay panchalay kunanqa hasta Egiptowanpas guerra mishmiriykuytaña munachkan
seguramente asuykun kaya mana casos paya asuykun hina tiene que chaynaja kay acuerdo de Camp David nisqantari que Israel puchukarachin hina tenga ejército chaypika con kari honjaita misil chayaron kay Egipto alpaman hina tenga egipcio kunari que koterikon kari kao hina tenga Egipto aña guerra kakon vecino llaqtakunawan guerram kachka Líbano, Siria, nisqanwan guerram kachkan porque paykuna misilkunata bombakunata kacharinakuchkanku munarispa hamkunapas yanapaunchkasqankichik chay gasapi kaq chay Hamaskunata nispanmi chay guerra qallarininmanta pacharika karqa chaykuna wawqillaykuna bueno chaywan kachkan kay asunto chaymi nishkanriki kay Israel siña uraylawpi o sea chay surlawpi taksachayñas kachkan chayllatañas tukupachaykuyta munachkanku chay bombardeaspa chay Hamaskuna tukurunanpi hinatinsi chay riki liwchata duñaykunqaku kay Franja de Gazata naspaq chaypi guerra tukunqa nispas kay Israel riki alabakuchkan chaymi Estados Unidos yanapachaykuayku chay tukupachaykunaykupaq chay tukursaqku hinatinmi karunqa paz nisparaqsi arimanku ima chay o sea enemigoykita vencieron que nati chay paz kanja imata chayqa wawqi chaypaykunan kachkanchik punta rimanchaypi hina paz tiempo cristiano nisqanpi tiempo cristiano kaqariki Cristo yachachiwanchik hasta enemigoykitapas kuyanki kikita hina nishkanmerica ama a tu prójimo como a ti mismo prójimoykitapas kuyanki prójimoyki imayna haykayna runa kaptinpas kuyanki nishkanmika manami nishkanchayki kuyaq masillaykitan kuyanki o kuyasuqllaykitan kuyanki nishkanchu o riqsisqallaykitan kuyanki ninchu qaya sino que prójimoykita nishkanmi parte nishkanmi enemigoykitapas nishkanmi yakunayaptinpas yakuta quykuy mikunayaptinpas mikuyta quykuy nishkanmi kunayñataq riki chay casensikunata kay Israel llaqta runakuna riki hasta yakuwanpas vengan yakutapas lewsi riki apagaykun kañuta hinatinsi hacha yakukunata pukuy yakukunata lamar qucha chay puchqu yakukunatas upyakunku kay casensikuna wawqillaypanillay mana chay agua potable yaykunñachu ni combustible yaykunchu chay ayuda humanitaria nisqallansi yayku chayllata aykun kitanachakusnikunku mana ni negociopis yaykunchu ni ima negociopis mana yaykunanpi kanchu ima punchawnima chayqa wakichaypanchallay bueno chaynama kachkan kay asunto bueno chaypi tukupanchik kay noticias internacionales nisqanmanta rikao manta maspas rimay kachkan ya pero simplemente un resumen imayna haykayna chaypi pasakusqan chayllapi riki hawarinchik wawqichallaypanchay Kamillaypiste unquykunamanta allin kawsakuymanta unquymanta chaykunamanta riki rima risunchu wawqichallaypanchay astawanqa manan chay COVID nisqamantachu astawanqa riki chay dengue nisqañas pajarita munachkan kay costalawpi principalmente wawqichallaypanchay imaynanpi nishuta riki hunerikuchkan kay costalaw ikamanta qallaykuspa Lima nortekunaman chaqay niskanchik kay pasaq programakunapipas 30 grados 31 32 grados kachkan hasta 37 nortelawpi kachkan Limapas wawqichallaypanchay niskanku nortelamanqa Trujillo Piura chaykunamanqa chayanman hasta 40 grados kay febrero killapi tenqa riki chayqa horno punkuinaña riki wawqichallaypanchay tenqa ichayna junipi hucha yakuchakunapi porque Andes lauta pararutin riki lluqllarichkan lluqllarutiñata chaypi wakpi hucha chakuna kachkan y hucha chapo hasta runakunapi chay wisikusqallanpi yakullapas rikao porque manam lliwchachu costalawpi riki kay agua potable nisqanniku bañuyuq lavadero chayninkuna hasta wanqariki yakuta rantispalla tanquikuna cisternakuna o cilindrokunapi rantispallanku riki upyanku chaykunapipas chay urucha chay chuspicha isparunmansi siempre chay dengue manta rimari kan rika yunkalawta siempre dengue watan especialista que yunkalawta dengue rika porque watan siempre kuninanta mismiri mientras costalawpi ñatami kayna mana ayen temporada kunallapi riki chay dengue husnirin niskanku kay dengue unquymi mirarichkan España kaqay niskan rika tumbeslawpi kimsa pachak warmakuna niskanchik mana runakuna nispacha porque runantinkunaqa achkaya masya entonces kimsa pachak warmakunas yaykurunku hospitalman llumpay rupay chayaron chay warmakunata
2024 kay febrero killapi nisio rupay hayparon porque chay 37 grados chay que fiebre ñamrika fiebre ña chay rupay wanrike ima unquykunaña yarik hapillach campas por calor extrema niskanmik rupay pa chayaros kan hayparos kan quizá que puklas papas rupay picaronco chaywan que karunya rupay pa cañas kan rika rupay cañacos ka manchatan peuchatan chay panchalay vale ser un grupo que rupay cañas kan ala to coros pare que chay jala ya cargan costala no tenga semana chay tarde ya fiebre pagarin inte minchanten jarapay tan jalakoy con chay rupay chay supin insolación riko au que chay panchalay y chay pare que mana ampi gachi con que chinan pagare gasto baño imams aparson que mam chay tabardillo son que mam au que chay panchalay chay na kach kan riki kay norte lao kunapi incluso kay ministra rimarin kay ministro de salud kay dengue onjoime como pandemia hina kay Perú soyinchipe muna paya wachkanchi mana pandemia Perú kachkanchi no muna ella muna paya wachkanchi chay piwak chay brote de dengue niskan nyakachkan chay riki niskan manaraja chay dengue yumpaita merechka pinyari que controlaita nya haya ko ikusunchi nispa chay tarimarin hawak Trujillo lao mangarispa norte lao mancha te justo ancha ropa y cacoch kan ko aku jale panchalay ayenas banich kan que sichum kay dengue masta miraren genatenja emergencia en salud sanitaria niskantas declaray con jaco según epidemia miraris han manina o controlas han manina kashan manina porque si yo mirarin genatin chay tari que ningar si yo no chay ya pitakia payan que no tenga bueno mana y maps kangacho simplemente control fumigación chay con ayari que kakullanga pero ña rima kachay kachkaña posible epidemia del dengue scan magnispa hay minsa alerta epidemiológica por golpe de calor a riesgo de golpe iskay kach como que con balekon pukni dice epidemia de dengue huñatami golpe de calor rupay pe poreron que el rupay pe tiaron que na tengo costa la pega insolación nisanja pero son que mana kay ande la pega que bichicos panchi rupay chakuna pe olamgas pap rupay chakuna pilamga con chauka mana costa la pega ancha rupay pe balincho kay libre pilam kana que paja mana claro wasi ocupeja normal ya que llamka con que oficina peja ricao che construcción pipas wasi ocupeja normal ya pero jawan peja golpe de calor ni joroson no ya tarde man fiebreña y man tanta fiebre gripe ronchi man ese golpe de calor chay jawa ku chay pani chay ricao rupa y kakus hangrai ko chay naga chay iskay serikachkan alerta de golpe de calor y alerta epidemiológica porque chayna ya miraren que tiene que chay imagina que epidemia mirare ya chay golpe de calor que ya kan hariki imagina controlanga koriki que epidemia ni canta eso controlar con man korika esta emergencia churai con fumigación kai piwakpe ya hospital con emergencia pe atendinaco y wey tu koi wanrika pero mana chay ya chok chay pan chay hasta van garike kai pinchkan a ver chay tu chay sulchi pero mana chay ya hasta van acá Europa y chat aprovechas panco incluso organizas canco tukui Orulay kunata playape o chay panchalay ka kay pugarna kunat participar ka que los premios kunata entrega karin ko mai pichay pasakoron wak moliendo lao pichay teriki apa con competencia de aguas abiertas megalodones 2024 nishan wa chay panchalay actividad con torachkan como municipio kuna como parte de imanin con kaitan vacaciones útiles ningún pejaricao arma con apache vacaciones útiles ya están chicos se organizan actualización vacaciones útiles bueno todo eso tío con que siempre pagar chingo y cao a veces justicia con ata marico y simonco pero más es vacaciones útiles más es pero a veces supe con ata choramonco ya niscan que cajaya que primera edición de competencia de aguas abiertas megalodones niscanta apaconco en moliendo 24 laupi moliendo 24 en choraigón güey cao
chaytas organizay kuniki Triam Silva nisqan chay organización chayriki hasta premio kunatapas quykullan niki participaqkunaman rikaw imaynataq chayqa lamar huchapi yaykuspa riki Madianco achka actividadkunata chiki ruranku rikaw olapi chiki purichanku rikaw bueno chayna pasakuchkan wawqillaykuna palaykuna kay playa muy turístico Ciudad Muriendo nisqan lawpi chaypis kasqari categoría niños categoría adultos distancia 6 kilómetros damas varones nadan koriki 6 kilómetros nisqanta wakiñata aletayoq mana aletayoq mucha categoría kunachi karqa rikaw actividadkunapas ruwakuchkanku rupaychata aprovechaspanku rika wawqillaykuna pallaraykuna mas vacaciones útiles chaynawan hasta presencha kaypiqa sutichata churaykunku megalodones nisparqa aguas abiertas chayna riki ninqa uña warmachakunapas participasqa suqta watachayuq qanchis watachayuq pusaq watachayuq warmachakunapas participasqas achka categoriakuna kara kay warma purachik participanku edad 6, 7, 8 años kay participaychik nisqan paykunata riki 350 metros chayna chayata mana kilómetro pichu paykunaqa porque achka o macho largo peja uticharuspanku jejepa imamankupas yakupipas rikaw chayanta categoría mayores 41, 50 años chaykunapas kansi paykuna susaqanadasqaku 6 kilómetros naday periki paykuna atipanankunku lamar huchapi rikaw ganador karqa riki Milagros Caracas del Club Internacional tiempo 1 hora 48 minutos bien chayna hasta premiaqkunapas sutintapas pública y camullanco actividadkuna apakuchkan playkunapi chaypiwaq perikaw alin Rimarinenchi. Partimanta tukupananchipa wawqillaykuna pallaykuna kaymi anchata llakichiwachkan imaynanpi kay peruanukunas kanchik chatulla chaynam rimakuy rikawsqa chatos pero mana riki kay publicación mima chato nispachu churamunku sino churamunku baja estatura nispa rikaw baja estatura kanchik chatos chatas taksampalla uchuy champalla riki mana hatun runakuna hatun karaykunachu hasta vanqa kay Estados Unidos o Rusia chaynata kay Centroamérica cubanos paykuna alto runakuna kakunku nuqapa amigo chay karqa canadiense mana canadiensechu alaskense de Alaska manta hamurqa riki Nicole chu sutintapas pantachkanichusmi paykunan karqa macho 10 metros 2 metros con 10 centímetros alto awqillaykuna amigo chayña tawnin karqa taksampalla chaymi yaq warmachanwan hina purikuq macho runa ñuqaykuñataqmi umbrullapiña mayllapi Noam sutinqa maypi kachkan amigo chay Noa rikaw ka es alaskense pay pukllarqa riki como basquetbolista rikaw basquetbolista profesional chik basquetbol pukllapakuchkan rikaw entonces ya en alto runakuna por ejemplo kay centroamericanokuna alto runakuna porque junichapi paykuna qari puqukunku wiñakunku rikaw junichapi porque ima chapas rik junichapi hasta causa ella pelika junichapi yakuchata tallekinata wiña con rikaw chayna wiñakunku riki runakunapas mientras ñuqanchik lawpi ñataqmi kay antes lawpi principalmente ka ancha riki warmamanta ancha imapas ruraqkuna riki naspa todo chatas kanchik rikaw baja estatura chayna riki wawqillaykuna pallaykuna chaysi que según ranking kay estudiota ruwaykullanku wawqillaykuna pallaykuna Organización
CND Risk Factor Collaboration chay organización chay institución seri que roray con kay tuputa chay tupuman ina su auxillaykuna panillaykuna ñuqanchik kanchik pero suyo jarikona altura promedio 1.66 jarikona warmikunata 1.54 mientras suklawkuna piñataqmi 1.70 80 90 chayna centroamericano kuna kanko 1.90 mayoría 1.90 y juklawkuna pej claro hasta 2 metros 2.10 camas chaqanichkani hatun karay seguramente aquí con pues exactamente no anis gente ligado rexig más idea con entonces ahí chay tupu pescachka tupu pescachka aunque a nivel mundial kachkan llaqta con ariki más chato con área ñuqanchik mantaqa y kachkan llaqta con puro hatun karay con arikao hatun karay con entonces esa estatura promedio no gallaypas chay estatura promedio chay pichos ni kachkan arikao ya gallego pas chay ya bien kachkan unos 66 centímetros, 1 metro con 66 centímetros promedio hombres, 1 metro 54 centímetros promedio mujeres, promedio nenanga chaupe nenanga ekoteriga muskasonchi. Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa Mitakuinimpi, revista semanal Rimarininchi, Chayaykamun, Tukuy Willakuykunata apamuspa.